Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang
seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak lentur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu tambah hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Kau kasih, kau sayang. Pimpinan Pondok Pesantren Karangasem beserta segenap staf kepala bagian di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem Paciran yang kami hormati. Al-Mukarram Al-Wasi Bimadinah Lamongan, Al-Mukarram Roisi Zaimil Mantiko bi Muhammadiyah Lamongan, Al-Mukarram Al-Far'iyatil Khadimat Lamongan, Al-Mukarram Waziratuddin Lamongan, Al-Mukarram Musyrifina wal Musyrifat bi Madrasah Karangasem wa jami'il hadirina wal hadirat rahimakumullah. para wisudawan wisudawati tingkat SLTA Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran, dan para tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Rapat terbuka dalam rangka wisuda terpadu tingkat SLTA Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Hadirin yang terhormat, Kepala Bagian Pendidikan, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Paciran, Kepala Madrasah Alia Muhammadiyah 1 Paciran, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 8 Paciran, dan Kepala Madrasah Diniyah memasuki ruang rapat terbuka diiringi dengan lagu himne guru. hadirin dimohon untuk berdiri. Terpujilah wahai engkau ibu bapa
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Excellency, the Director of Karangasem Islamic Boarding School. Honorable, the Chief Section of Karangasem Islamic Boarding School. Respectable, all teachers of Karangasem Islamic Boarding School. And all graduates and well happy audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Firstly, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessing so we can gather in this place with good condition. Secondly, may salawat and salam always delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, namely Islamic religion that we love. Tiada pelangi indah tanpa kehadiran hujan, tiada hari indah tanpa kehadiran kawan. Tak terasa dibalut keterharuan, 6 tahun sudah terlewati, canda, tawa, sedih, dan tangis menjadi saksi pertemanan. Kebersamaan yang selalu ada dalam majelis ilmu seringkali terabaikan, tak jarang pula menyenangkan, mengupas makna berbagi dan peduli, kadang terpicu emosi, kadang pula tertawa penuh arti. Berjuang melawan terpaan menjadi pejuang yang cerdas mencerdaskan di bawah bendera Pondok Pesantren Karangasem. Dengan bangga mempersembahkan wisuda terpadu SMA, MA, dan SMK Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Menapaki 72 tahun, Pondok Pesantren Karangasem terus berkontribusi mendidik para santri. Di tengah zaman yang minim akan pengetahuan ilmu agama, kiprah Karangasem sebagai wadah menuntut pendidikan terus berkembang, senantiasa sejalan dengan perkembangan zaman tanpa merusak iman. Dengan mewujudkan insan yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual, dan moral. Kesempatan adalah petunjuk untuk menjadi lebih baik, sarana untuk memotivasi diri, membuka semangat untuk terus mencari ilmu, tak akan lapuk digilas oleh waktu. Demikianlah santri akhir Pondok Pesantren Karangasem terus berjuang mengorbankan waktu dan pikiran, guna tergapainya harap dan cita-cita yang luar biasa besarnya. Hari inilah terwujud perjuangan itu tak pernah sia-sia. Dengan mengharap ridha Allah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul hadirina wal hadirat, hayya nasma'u tilawata ayatil Qur'an. Untuk Ahmad Saddam Muslanana, ufaddilu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على شفر ولم تجدوا كاتبا فرجال مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hopefully the reading of the Holy Quran will add to the wisdom of today's event. The singing of Indonesia Raya and Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan SK kelulusan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran tahun pelajaran 2020-2021 kepada yang terhormat Ustadz Hasan Ubaidillah, Magister Pendidikan, disilahkan. Surat Keputusan nomor 134/4 tentang kelulusan kelas 6 Madrasah Diniyah tingkat wusta Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Kepala Bagian Pendidikan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan, Jawa Timur, setelah menimbang bahwa untuk menentukan sistem kelulusan siswa kelas 6 Madrasah Diniyah tingkat wusta tahun pelajaran 2020-2021 Pondok Karangasem Paciran, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria kelulusan, mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Memperhatikan hasil akhir nilai ujian Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat wusta tahun pelajaran 2020-2021 memutuskan, menetapkan: pertama, santri kelas 6 Madrasah Diniyah telah memenuhi persyaratan akademik dan non-akademik dalam kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, peserta didik atau santri kelas 6 dengan jumlah 174 santri dinyatakan lulus 78%. Sebanyak 136 santri dalam ujian akhir Madrasah Diniyah tahun pelajaran 2020-2021. Ketiga, seluruh peserta didik yang dinyatakan lulus tersebut berhak mendapatkan ijazah dari Kementerian Agama dan ijazah pondok tahun 2020-2021. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Paciran tanggal 4 April 2021, Kabag Pendidikan Fatih Futoni SPDI MPD. Prosesi wisudawan wisudawati. MA Muhammadiyah 1 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan MIPA Putra Abu Alif Thoifuo bin Muhammad Salam, Sumber Agung, Brondong, Lamongan. Ahmad Ari Wijaya bin Nurhanto, Koam Semanding, Tuban.
Ahmad Mihdan Atfadi bin Mahmud Paciran Lamongan. Ahmad Nazar Azhari bin Kais Jeta Paciran Lamongan. Ahmad Nawaf Timyati Pandawan bin Mustafa Paciran Lamongan. Ahmad Reza Abdi bin Kosir Jeta Paciran Lamongan. Aldin Safin Hakim bin Ahnaf Karim Paciran Lamongan. Aldizar Sirum Muftaro bin Waluyo Cendoro Palang Tuban. Dihab Al-Ayubi bin Muhammad Najib AS Jeta Paciran Lamongan. Fadil Muhammad Mikdad Mazhur bin Mazhur Lumang Ejo Paciran Lamongan. Hadi Siswono bin Mashudi Laren Lamongan. Hakul Awalin Arido bin Saiful Anhar Sendang Harjo Brondong Lamongan. Ifki Nabil Saifuo bin Saiful Arif Paciran Lamongan. Ivan Duhron Milano bin Suanam Sendang Harjo Brondong Lamongan. Izul Haq Firman Maulana bin Muhammad Rozik Sumber Agung Brondong Lamongan. Jim Sabik Badar Ramadhani bin Ahmad Sudiono Gedangan Maduran Lamongan. Hoirua Hafid Ismail bin Abdul Haris Cendoro Palang Tuban. Muhammad Dikri Al-Haq bin Mahmudi Paciran Lamongan. Muhammad Ali Fathur Rahman bin Muhammad Amin Leran Kulan Palang Tuban. Muhammad Naufal Humaidi bin Sumanto Mojo Petung Dukun Gresik. Muhammad Sohi Ihyaudin bin Ahmad Holik Parengan Maduran Lamongan. Muhammad Fikri Firmansyah bin Ahmad Rohim Sumber Agung Brondong Lamongan. Muhammad Syafiq Tufail bin Muhammad Lutfi Buncitan Sedati Sidoarjo. Muhammad Asep bin Suwadi almarhum Palirengan Solokuro Lamongan. Randy Saputra bin Imam Saudin Penganten Balen Bojonegoro. Zamzulfa Arya Dwi Mahendra bin Sabrang Sugito Ngulahan Tambak Boyo Tuban. Nawaf Abdillah bin Husnan
Sumber Agung, Brondong, Lamongan. Jurusan Keagamaan Putra, Abid Badruz Zamani bin Zainul Arifin, Gedangan, Maduran, Lamongan. Ahmad Saddam Bushrolana Miaker bin Taufikur Rahman Almarhum, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Ahmad Fadlan bin Moh Sayhu, Gunung Anyar, Surabaya. Ahmad Rohman bin Budianto, Teloga Agung, Kedung Adem, Bojonegoro. Am Azhar Ni'amul A'la bin Pamujiwari, Sugihan, Solokuro, Lamongan. Anas Febrianto bin Abdul Wahid, Sono Ketanen, Panceng, Gresik. Andi Jenar Azrina bin Ainut Dawa, Paciran, Lamongan. Apri Sadam Adityana bin Jasim, Bajo, Blora, Jawa Tengah. Absya Alwan Aribul Isrin bin Isrohim, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. David Fi'lal Abdi bin Musa, Jetis, Tambak Koyo, Tuban. Dipta Hoirobani bin Hoirul Hakim, Maduran, Lamongan. Ailen Bima Sakti bin M. Sabahan, Brangsi, Laren, Lamongan. Faiz Najmul Akhyar bin Syafiq Ahmad, Paciran, Lamongan. Fajar Arifian bin Suwono Almarhum, Kepatihan, Menganti, Gresik. Firman Ahsanul Qulub bin Tarmuji, Socorejo, Jenu, Tuban. Habib Izul Akbar bin Abdul Malik, Cendoro, Palang, Tuban. Ibadur Rahman bin Musofan Almarhum, Paciran, Lamongan. Ibadur Rahman bin Sugianto, Cumpleng, Lulu, Lamongan. Imam Maulana Ishak bin Haji Samsul Anam, Cangaan, Ujung Pangkah, Gresik. Jihan Arganata Nugraha bin Muhammad Sukri, Paciran, Lamongan. Holis Majid bin Tikno Sukoco, Paciran, Lamongan. Muhammad Azizul Hakim bin Safihul Mentaras, Dukun, Gresik. Muhammad Naji Akbar bin Muhyiddin, Paciran, Lamongan. Muhammad Rizki Maulidin bin Sopan, Paciran, Lamongan. Muhammad Syamil Hazik bin Muhammad Mustafa, Sumberagung, Brondong, Lamongan.
Ma'ruf Amin bin Sutiaji, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Mustafa Mahir bin Mustain Almarhum, Paciran, Lamongan. Muhammad Yasin bin Anwar Muklas, Sangkabula, Bawean, Gresik. Muhammad Fahrudin bin Mohar, Juwo, Sekarang, Lamongan. Muhammad Adam Alwan bin Joko Suyoto, Kedupri, Lamongan. Muhammad Baik Abiyu bin Monsidik Prakoso, Melu, Paciran, Lamongan. Nur Akbar Ramadana bin Rewal, Sangkabula, Bawean, Gresik. Rizky Mulyawan Prayoga bin Beni Suharjono SE, Polowijen, Blimbing, Malang. Sandi Kurniasyah bin Nasir, Jeddah, Paciran, Lamongan. Teddy Firmansyah Putra bin Guru Sugiarto, Warungari, Kedupri, Lamongan. Bijan Akmal Firdaus bin Abdul, Paciran, Lamongan. Daftar peserta wisuda terpadu SMA Muhammadiyah 6 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan MIA 1. Jarni Daniel Ferdiansa bin Mualim, Margo Suko, Banjar, Tuban. Dioni Alul Fikri bin Samsuri, Taker Harjo, Solokuro, Lamongan. Fai Nizamuddin bin Zainuddin, Taker Harjo, Solokuro, Lamongan. Fajar Asep Jaya bin Musolin, Batien Tunggal, Lumbon, Gresik. Vigo Ardiansa bin Muhlis, Solokuro, Lamongan. Firmansyah bin Zainul Wazik, Sido Kumpul, Paciran, Lamongan. Hildan Al-Kausar bin Munif, Solokuro, Lamongan. Muhammad Rizal Nasrullah bin Dr. Andes Hoiri, Pursari, Huaru, Sidoarjo. Muhammad Vicky Nur Abdillah bin Hoiruman, Dadaman, Solokuro, Lamongan. Muhammad Asrofil Awalun bin Asro, Kebomas, Gresik. Muhammad Oscar Apriansa bin Punarian, Pakis Sawahan, Surabaya. Muhammad Samsudin Ardiansa bin Mazumi, Paciran, Lamongan. Nanda Dwi Fikrianto bin Nanang Haryanto, Gadung, Triorejo, Gresik.
SPD MPD Banjarwati Lamongan. Sultan Sayyid Zihar Hosim bin Umar Effendi Pandaran Rejo Panggung Rejo Pasuruan. Sahrul Abdazani Firdaus bin Zainul Abidin Jetak Paciran Lamongan. Yusa Sayyidul Ibad bin Nur Hasim Sidokelar Paciran Lamongan. Yusril Ahmad Rizi Zulkarnain Hamza bin Sultan Sidokelar Paciran Lamongan. An-Nazmul Al bin Abdul Safri Sentuhan Kidul Dukun Gresik. Habib Febriansa bin Fu'anam Limbing Paciran Lamongan. Uban Fikri Ardiansa bin Fatul Haris Banu Tengah Panjang Gresik. Sami Takiasa Naufal bin Ahsan Limbing Paciran Lamongan. Jurusan Q1 Ahmad Elang Al-Pangga bin Miftahul Aminullah Ujung Pangga Gresik. Aridika Renaldi Syaka bin Rustari Padon Sumur Gayam Paciran. Arzak Rijalul Akmal bin Sudikan SPD Payaman Solokuro Lamongan. Azam Abdullah bin Muzali Solokuro Lamongan. Bayu Yais Mandi bin Mohyas Murid Dadapan Solokuro Lamongan. Kirawidana Augusta Isfahani Kiratai Hukama bin Tafif Abdurrahman SPD Rajat Paciran Lamongan. MDV Elhandi Cahyo Hartono bin Suhartono SAG Paciran Lamongan. Muhammad Afif Azikri bin Karsam Sugihan Solokuro Lamongan. Muhammad Dafif Azharil Al-Muwafiq bin Mahrus Ali Tebluru Solokuro Lamongan. Muhammad Fajrin bin Fadil Paciran Lamongan. Nur Insan Septian Fujianto bin Nurul Islam Sugihan Solokuro Lamongan. Ridwan Dwi Afisena bin M. Selamat Ridwan Paciran Lamongan. Rizky Dwi Prasetyo bin Andim Sugihan Solokuro Lamongan. Royan bin Yatris Palirangan Payaman Solokuro. Sirojudin Asyafani bin Son Haji Paciran Lamongan. Wildan Ahsanul Fahmi bin Sumari Cangaan Ujung Pangka Gresik. Askal Kolbi bin Hadi Sugianto Paciran Lamongan. Muhammad Fairuz Abadi bin Tohir Paciran Lamongan. Daftar peserta wisuda terpadu SMK Muhammadiyah 8 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan Multimedia Ade Prayoga bin Muhammad Hoiril Blimbing Paciran Lamongan. Albi Azumarullah bin Hoirul Jasad Kandang Semangkon Paciran Lamongan.
Arbit Auliaur Rahman bin Abdul Ghaffar, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Dias Ramadhani bin Suwito, Paciran, Lamongan. Ilmin Solikin bin Kasan, Blimbing, Paciran, Lamongan. Jaros Salmi Donia bin Ahmad Mansur, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Wahyu Ardiansah bin Mukelar, Paciran, Lamongan. Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Ahmad Labib bin Baitul Ilmi, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Ahmad Saifani bin Sulaiman, Sidoklar, Paciran, Lamongan. Aris bin Kacung, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Asrul Imani Ahmad bin Ahmad Hoiri, Campurrejo, Pancang, Gresik. Burhanuddin Rizky Robani bin Muhammad Jamil, Blimbing, Paciran, Lamongan. Dimas Wahyu Prasetyo bin Wahyu Trilaksono, Kranji, Paciran, Lamongan. Izul Haq Al-Muzaki bin Muhammad Soleh, Ganggang, Ngodoh, Lamongan. Jeffrey Ardiansa bin Basuki, Solokuro, Lamongan. Luki Hendrawan bin Srinoto, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Agung Saputra bin Supagi, Paciran, Lamongan. Muhammad Nabil Albani bin Abdul Ghaffar, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Muhammad Rozi Pendi bin Sanaji, Genaharjo, Semanding, Tuban. Nadif Ardianto bin Muhammad Sodikin, Payaman, Solokuro, Lamongan. Nafal Salif Ramadan bin Abdul Khanzim, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. Nanang Deni Fahrudin bin Sunjari, Sendang Harjo, Paciran, Lamongan. Prayogi Gali Indrawan bin Madekan, Tunggul, Paciran, Lamongan. Rafa Kaula Akbar bin Sukasan, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. Raffi Bagus Aprilian bin Amiruddin, Solokuro, Lamongan. Rahmat bin Abdul Karim, Sumur Gayam, Paciran, Lamongan. Teguh Trisaputra bin Sri Iryono, Jeta, Paciran, Lamongan. Vicky Effendi bin Suwandi, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Aan Nasiruddin Albani bin Nusahar, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Aan Aliafi bin Zainal Akib, Paciran, Lamongan. Agus Nur Wahid bin Samad, Brondong, Lamongan.
Burhani Sultan bin Maslukin Roni, Paciran Lamongan. Zikri Akil Adim bin Usman Prawata, Yosowilangon, Lumajang. Elga Riko Setiawan bin Nurul Mustaqim, Brondong, Lamongan. Fadil Abian Faki bin Mashuri, Yosowilangon, Lumajang. Vanes Andrianto bin Sunarto, Blimbing, Paciran, Lamongan. Faris Ahmad Al-Baihaqi bin Abdul Rafiq, Telogo Sadang, Paciran, Lamongan. Gemario Jibril bin Khalid SAG, Paciran, Lamongan. Emrahul Fasta bin Fadl, Paciran, Lamongan. M. Somri Jauhari bin Tuhamun, Paciran, Lamongan. Muhammad Afis Maulana bin Hartono, Betiring, Brondong, Lamongan. Muhammad Furqan Maulana bin Sardi, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Ulil Albab bin M. Fadli, Kranji, Paciran, Lamongan. Nafik Udin Muzaki bin Nur Hamil, Telogo Sadang, Paciran, Lamongan. Oki Oktaviansyah bin Miftahur Rohim, Blimbing, Paciran, Lamongan. Sandi Mai Saputra bin Warkum, Jompong, Brondong, Lamongan. Syaiful Arif bin Muali, Paciran, Lamongan. Sani Khalif Ar-Rahman bin Muhlisin, Jeta, Paciran, Lamongan. Tubagus Arinovianto bin Bambang Sujianto, Sidokelar, Paciran, Lamongan. Jurusan Teknik Pemesinan Abdullah Arobi bin Muhaimin, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Ahmad Firman Alamsyah bin Muhammad Nadif, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Ahmad Andrean Ananta Al-Irsyah bin Ahmad Subegi, Blimbing, Paciran, Lamongan. Ahmad Torik Mustaqim bin Mustik, Brengkok, Brondong, Lamongan. Ahmad Yoga Alfiansa bin Edi Kuswanto, Paciran, Lamongan. Alfat Nur Rahman bin Muhammad Amprianto, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Bagas Damar Galih bin Parji, Blimbing, Paciran, Lamongan. Bufa Al-Badi bin Surofin, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. Dani Abdi Prasetya bin Subroto, Blimbing, Paciran, Lamongan.
Dani Azhar Ilahi bin Kasmuin, Brondong, Lamongan. Deni Setia Afandi bin Muhammad Afandi, Blimbing, Paciran, Lamongan. Egal Bagus Permana bin Setiaji, Sumur Gayam, Paciran, Lamongan. Ega Widyadana Putra bin Masud SHMH, Brengkok, Brondong, Lamongan. Aijlan El Hafsah bin Muhammad Syafiq, Paciran, Lamongan. Faizal Abdillah bin Muhammad Nasih, Kranji, Paciran, Lamongan. Faruk At-Tamimi bin Ubaidillah, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Galang Elok Prasetyo bin Supriyo, Brondong, Lamongan. Handri bin Mu'id, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. Idam Bagus Fitrian bin Sunan, Blimbing, Paciran, Lamongan. Ilham Firmansyah bin Muhammad Sobirin, Paciran, Lamongan. Indra Putra Wahyudin bin Fauzan, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Iqbanul Cahyo Ramadan bin Zamansari, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Irfan Aditya Nani Saputra bin Nasikin, Blimbing, Paciran, Lamongan. Krisna Dwi Prayoga bin Mawardi, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Amiruddin Isnaini bin Zunaidi, Paciran, Lamongan. Muhammad Falahuddin Tauhid bin Sukardi, Sendang Agung, Paciran, Lamongan. Muhammad Ardiansa bin Zainal Arif, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Abdullah Hasan bin Abdul Khalik, Paciran, Lamongan. Ashabul Kahfi bin Subhan, Paciran, Lamongan. Muhammad Asril Amruwoh bin Muhammad Wahab, Sumber Agung, Brondong, Lamongan. Muhammad Bayu Surya Balangi bin Muhammad Sutikno, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Rosad Fanani bin Majid, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Muhammad Siarul Masadi bin Muhammad Muhbib, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Malik Faizal Himki bin Mohzain, Paciran, Lamongan. Mas Aril Harom Firdaus min Jumalik, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Muhammadul Rashid Effendi bin Khalid Effendi, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Nurza Febriansyah bin Muhammad Ta'arif, Blimbing, Paciran, Lamongan. Muhammad Rizal bin Aiman, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Muhammad Rohid Firmansyah bin Muhtam, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Muhammad Rohidi bin Sutaja, Lokung, Brondong, Lamongan. Muhammad Aditya Prasetyo bin Suito, Kandang Semangkon,
Paciran Lamongan. Muhammad Aiman Fakrul Islam bin Junaan Sedayu Lawas Brondong Lamongan. Muhammad Azriel Abigail bin Budiono Blimbing Paciran Lamongan. Muhammad Dani Ashari bin Asad Sumbergaya Paciran Lamongan. Muhammad Intan bin Dasono dan Jarwati Paciran Lamongan. Muhammad Rafis Tiawan bin Sodikin Sedayu Lawas Brondong Lamongan. Muhammad Rohman Maulana bin Paciran Lamongan. Muhammad Sahrul Himawan bin Tasman Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Muhammad Sumardan bin Sumarji Blimbing Paciran Lamongan. Muklas Yazidi bin Wiji Kadang Semangkon Paciran Lamongan. Prestiono bin Margiono Blimbing Paciran Lamongan. Riki Hermansyah bin Ismun Paciran Lamongan. Rizky Rohman bin Tomirin Sidoklar Paciran Lamongan. Roy Effendi bin Muzain Paciran Lamongan. Salman Al-Farisi bin Mas'ud Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Fonzarot Kusuma bin Anwar Sadat Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Daftar Purna Siswa MA Muhammadiyah 1 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan MIPA Putri. Atariska Maharani Prasetyo Siwi binti Diti Prasetyo Prihantono Waru Sidoarjo. Aufi Milatina Fadilah binti Zainal Mustafa Wonokromo Surabaya. Dina Mariana Ramadhani binti Sawari Jeta Paciran Lamongan. Eka Lisa Rahmawati binti Sujoko Jombong Brondong Lamongan. Elsa Rohmawati binti Ahmad Sawuf Waruh Paciran Lamongan. Eprilia Dwi Sukmaning Tias binti Fathus Surur Bulu Brangsi Laren Lamongan. Farah Diva binti Musa Bikin Paciran Lamongan. Farha Mujahidatuz Zakiyah binti Muhammad Amirul Hidayat Karangpilang Surabaya. Fernanda Seli Oktavia binti Zainul Arifin Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Fitria Nur Anisa binti Suparto
Sidayu Gresik. Haliza Mumtazatur Rizkiyah binti Muhammad Khozin, Cangaan Ujung Pangkah Gresik. Helvitiana Rosa binti Asrokan, Paciran Lamongan. Milata Ibrahimah Hanifah Rodiyatan Nur Laila binti Roti, Candi Tunggal Kali Tengah Lamongan. Nabila Ceta Alsena Salsabila binti Kasnoko, Blimbing Paciran Lamongan. Nadia Alif Madinah binti Najib, Driorejo Gresik. Nadia Rahma Islamiyah binti Misbah Subanwotan, Lohayong Solor Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nasrum Minallah binti Hasan Bukhari, Paciran Lamongan. Naswa Ramadonia binti Khotib, Paciran Lamongan. Rafida Aziz binti Abdul Karim, Cangaan Ujung Pangkah Gresik. Rizka Sobahatin Isnaini binti Roni Wardiono, Blimbing Paciran Lamongan. Sinta Sunatul Umroh binti Sunadi, Cangaan Ujung Pangkah Gresik. Sintia Nur Afianti binti Ainur Rofik, Jetak Paciran Lamongan. Suci Yuni Setiawati binti Abdul Holik, Paciran Lamongan. Uzlifatul Izza Ahfiah binti Nur Khozin, Brangsi, Laren, Lamongan. Uzlifatul Jannah binti Tomali almarhum Palirangan, Solokuro, Lamongan. Yasmin Yahirawati binti Ahmad Zoirobi, Paciran, Lamongan. Nurul Hadma Wasolo binti Muhammad Yani Wasolo, Sepa Amahai, Maluku Tengah. Jurusan Keagamaan Putri Aditya Dava Ramadhani binti Tawar, Ngesong, Brondong, Lamongan. Afifah Royhani binti Komarul Huda, Dimbing, Paciran, Lamongan. Alia Dwi Nur Hafiza binti Yasman, Solokuro, Lamongan. Arinda Puji Syafitri binti Amar Ma'ruf, Paciran, Lamongan. Asfi Lailatul Hijjah binti Sirojudin Maftuh, Weru, Paciran, Lamongan. Asri Arum Sari binti M. Maftur Rohim, Paciran, Lamongan. Asrul Dwi Yeni Saputri binti Nurul Hakim, Paciran, Lamongan. Azizatul Lianti binti Asroin, Ngesong, Brondong, Lamongan. Bestina Nurrani binti Abdul Rozak, Paciran, Lamongan. Dava Nura Ahsana binti Sabikin, Paciran, Lamongan.
Dewi Puspita Kinasi binti Kaswin Ali, Brondong, Lamongan. Fakihatul Jannah binti Zudi, Paciran, Lamongan. Filza Maihani binti Rofik, Paciran, Lamongan. Firda Auliaur Rahman binti Yasaul Khoir, Dukun, Gresik. Jazilatul Suaida binti Suprayito, Golokan, Sidayu, Gresik. Jihan Fauzia binti Anas Fauzi, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya. Husnatul Mawaddah Al-Habibah binti DRS Tasim MPD, Madelam, Modo, Lamongan. Maisun Al-Azza binti Muhtadi, Paciran, Lamongan. Ma'rifatul Ilmiah binti Imam Tohari, Kranji, Paciran, Lamongan. Meli Erlinda Septiani binti Mizan, Paciran, Lamongan. Melinda Rahmayanti binti Akhwan, Gedangan, Maduran, Lamongan. Nadia Salsa Meliana Aftin binti Afnan Swito, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. Nauratul Mufida binti Basira, Pajananggar, Arjasa, Sumenep. Nidaul Ummah binti Muhammad Salim, Tambak Boyo, Tuban. Nikmatul Ulumia binti Kasmurip, Ngesong, Brondong, Lamongan. Nur Laili Isnaini binti Suwarno, Paciran, Lamongan. Nur Ulfi Mahmuda binti Abdul Khalid, Liwetan, Palang, Tuban. Putri Hidayatul Isnaini binti Muhammad Syarifi Almarhum, Patar Selamat, Sangkapura, Bawean. Rani Audilla binti Abdul Khalik, Paciran, Lamongan. Rina Nur Kumala binti Mahmudi, Paciran, Lamongan. Sofiatul Ummah binti Syafiul Anak, Almarhum, Payaman, Solokuro, Lamongan. Wardatul Usrotina binti Fadol Lifrianto, Paciran, Lamongan. Zanjabila binti Abdul Hadi, Paciran, Lamongan. Hadijah Talib bin Anwar Talib, Sroyo Kanor, Bojonegoro. Daftar peserta wisuda terpadu SMA Muhammadiyah 6 Paciran tahun pelajaran 2020-2021 jurusan MIA 2.
Adila Anifarin binti Nanang Triwahyono, Wotan Panceng Gresik. Aisyah Azza Salsabila Alhaq binti Kasrub, Lukerjo Kali Tengah Lamongan. Anjani Sauliatul Hupiah binti Mahfudin, Sidok Kelar Paciran Lamongan. Avista Maifi Syahara Ansori binti Isa Ansori, SISAG, Cibadu Jaya Larangan Tanggerang. Binta Ulin Nuha binti Nur Ali, Paji Pucuk Lamongan. Elita Syahda binti Wiyoto, Blimbing Paciran Lamongan. Febri Hoiriana Ayun binti Hoirun Nasihin, Gadangan Jenu Tuban. Filza Pria Cahyani binti Masur, Solokuro Lamongan. Fitri Fatmawati binti Muhammad Sucipto, Blimbing Paciran Lamongan. Juwita Urbahayati binti Abdul Rohim, Payaman Solokuro Lamongan. Nurun Najah Salis binti Muhammad Yanim, Weruh Paciran Lamongan. Putri Saura Sabrina binti Lolip, Paciran Lamongan. Ridhotul Septiana binti Sofyan, Paciran Lamongan. Rohmatul Fitriah binti Burhan Falahi, Sidokelar Paciran Lamongan. Rohmatul Hizriyah binti Burhan Falahi, Sidokelar Paciran Lamongan. Rusdina Putri Fatmat Permata Hati binti DRS Sukran Rahman, Payaman Solokuro Lamongan. Sabila Fitri Lintrang Prameswari binti Slamet Prihatin, Tlogo Bedah Menganti Gresik. Septiviana Agatha binti Abdul Hatta, Sangkapura Bawean Gresik. Tiara Hoirunisa binti Jumeneng, Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Tiara Nur Safitri binti Munir, Campur Rejo Panceng Gresik. Ulum Fihayati binti Husnul Hadi, Sidokelar Paciran Lamongan. Vina Iswatul Maula binti Rudi Hartono, Tanggur Rejo Manyar Gresik. Vina Mujirahayu binti Mujib, Sumuran Paciran Lamongan. Yasinta Dwi Safitri binti Sumantra almarhum, Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Ainis Salsabil binti Hoiruman, Tebluru Solokuro Lamongan. Jurusan MIPA 3 Alfiuna Damayanti binti Muhammad Yunus, Payaman Solokuro Lamongan.
Alvin Wardah Royana binti Sofwan Haryanto, Wedung Brondong Lamongan. Anissa Karim binti Muhammad Nukul Karim, Campurrejo Panceng Gresik. Arma Audina binti Ariful Anam, Paciran Lamongan. Ayu Zahra Fausetia binti DRS Usman Affan, Parengan Maduran Lamongan. Azimatul Mahsunah binti Ahmad Solihul Hadi, Paciran Lamongan. Azza Hasna Falihah Nabila binti Hari Susanto, Perumahan Taman Agung Sidoarjo. Durotul Fitria binti Maskun, Ketintang Laren Lamongan. Dinar Amami binti Abdul Gofar Ismail, Pringgoboyo Maduran Lamongan. Fatihatul Firdaus binti Muflihin, Gumeno Manyar Gresik. Fatihatul Alim binti Fathun Korib, Sidokelar Paciran Lamongan. Fifrida Silvia Kurotul Ainiyah binti Kudin Haryanto, Lembor Brondong Lamongan. Illa Faizah Nurain binti Nasikin, Sumberagung Brondong Lamongan. Ilma Nafia binti Ali Sodikin, Paciran Lamongan. Jihan Farah Agustin binti Khairul Musabihin, Payaman Solokuro Lamongan. Nihaya Azharo binti Moh Hanafi, Cangaan Ujung Pangkah Gresik. Prasasti Widyasari binti Masmuh, Payaman Solokuro Lamongan. Rina Novianti binti Adi, Kandang Semangkon Lamongan. Rohadatul Aisyir Rusul binti Abdur Rohim, Mojorejo Junrejo Batu Malang. Siti Ulul Azmi Al-Ani binti Ali Mukhtar, Brondong Lamongan. Suci Nur Fitria binti Husnul Khuluq, Paciran Lamongan. Fianda Putri Arofani binti Hendrik Fahlevi, Kandang Semangkon, Paciran Lamongan. Warda Arum Sariloka binti Husnul Imam, Sido Kumpul, Paciran Lamongan. Jihan Faliha binti Ahmad Saihon, Telogo Sadang, Paciran Lamongan. Bintang Mutiara Firdaus binti Rohmat Mujud, Blimbing, Paciran Lamongan. Jurusan IIS 2 Adinda Aini Salsabila binti Aspuri, Sendang Harjo, Brondong Lamongan. Adinda Dwi Cahyani binti Tasmuri, Paciran Lamongan.
Aisyah Robiatus Saniah binti Muhammad Saifuddin, Kali Tengah, Lamongan. Amelia Eka Saujana binti Amar Latif, Jeta, Paciran, Lamongan. Andisatul Mahsuna binti Ilyas Sugian, Solokuro, Lamongan. Anissa Nur Fazriah binti Karno, Brengkok, Brondong, Lamongan. Ayu Angger Pratiwi binti Kodirun Sidodadi, Taman Sidoarjo. Bakti Nirwana binti Jamil, Jeta, Paciran, Lamongan. Dela Puspitasari binti Dulhamid, Pantenan, Panceng, Gresik. Diah Ayu Nurjati binti Ghazali, Sumberdadi, Mantuk, Lamongan. Harumanis Isnadi binti Maufur, Blimbing, Paciran, Lamongan. Irfa Rizkia Febrianti binti Solihin, Payaman, Solokuro, Lamongan. Jian Firnanda Roisa Hidayah binti Mujianto, Ketanen, Panceng, Gresik. Mami Datus Simah binti Martoin, Paciran, Lamongan. Nadiatul Zinani Aniswa binti Samsudi, Tagil Sari, Malang. Nailatu Sufiana binti Suroto, Paciran, Lamongan. Nazwa Silmiah binti Ahmad Nurozi, Petung, Panceng, Gresik. Nevi Trisna Anzelia binti Muji, Dengok, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan. Nisaul Fairuz Saniah binti Atekan, Karang Tawar, Laren, Lamongan. Nirma Nur Laila Fazrin AR binti DRS Abdul Wahab, Tanjung Mekar, Kali Tengah, Lamongan. Nurul Nadia Filza Anggraini binti Hoirul Anam, Payaman, Solokuro, Lamongan. Rohmatus Saadah binti Abdurrohim, Payaman, Solokuro, Lamongan. Nanda Putri Bella Sevia binti Haji Sujito, Blimbing, Paciran, Lamongan. Husnul Khotimah HR binti Hasim Azhari, Gedangan, Maduran, Lamongan.
Prosesi wisudawan wisudawati terpadu tahun pelajaran 2020-2021 telah selesai. Welcome to Honorable Ministerial Region of Lamongan and Chair Regional of Muhammadiyah Lamongan in Karangasem Islamic Boarding School in the event of Integrated Graduation 2020-2021 school year. Kepada Bapak dan Ibu Kepala Lembaga dipersilakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat datang kepada Kementerian Agama dan pimpinan daerah Muhammadiyah di Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah dalam rangka acara wisuda terpadu tingkat SLTA Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah tahun pelajaran 2020-2021. Menyanyikan lagu Mars Karangasem dan himne Karangasem oleh tim paduan suara. Kepadanya dipersilahkan.